He tūroro tuarua kua pānia e te rerenga hou o te mate kōwhiori, he tangata ko hoki mai i tā wāhi. I ki te ake te tūroro nei i te hokina tuatahi mai o rātou nōna whenua e ono te kau, kua whakaahia e te kāwaratanga. Kai te whare pāremata ināi nei, tō mātou tangata a whatitiri te wake. E whati, kai te māharahara te pirimia i te kitena tuarua o tēnei tūrerena kōwhiori, me te mōhio, kua māmahaere nā turepai whenua? Tēnā koe pea tau tira tēnā tātou. Kei te haere tonu te rāhui pāpāhua te pirimia. Engari, e harai te mea i tino rongo i ona mā haraharatanga mo te whakangāwaritanga haere o ngā tau ārai o Aotearoa. Engari, ko tāna he kōrero mō te ngā hua pai ka puta i te whakatuwheratanga o Aotearoa ki te ao. Tōna rua te kaumātahi ngā wakarererangi ka umai ki Aotearoa i tēnei rā tonu hei ngā rā e tū mai nei ka piki ake te rānama. Engari ko tāna i whakaputa ia i ngā kōrero mo ngā hua ka taka mai ki ngā kamupene tūruhi nei o tira o te āhuatanga tau hoko ki roto o Aotearoa. Not only is this a further sign of normality returning in our interactions with the world, but the arrival of our Northern Hemisphere friends will further propel our economic recovery. We see this already happening with an uptick in spending that has occurred since we welcomed back our Australian tourists a few weeks ago. New Zealand is in demand, and leveraging that interest is a priority for us as a government. With our COVID-19 control now a matter of record, a growing economy and our tourists returning to fill our regional economies back up, we will continue to see signs of our recovery. Ahakoa koe nā tā te kāwanatanga aro, he rereke rawa atu ki ngā whakaaro o ngā ratonga hauora Māori kei te mura o te ahi e mahi ana. Ko tā rātou kei te heke ngā whika o te hunga Māori ka whakawhiwhi ki ngā kano ārai mate me te kainamutanga mai o te hōtoke kei te māharahara tonu rātou. He waiata, he roi mata, he awhi, e tūhonohono ana ngā whānau kua roa e tatari ana kia hoki mai. Tau mai ana ngā tāngata no ngā whenua o no te kau o te ao, kāore he herenga uru whenua. He oi kua tere tupu te māharahara i ngā ratonga hauora Māori. Kei roto i te iwi e tahi a wangawanga e pāna ki te hunga tūruhi, e puta mai ana ki roto i te tai tokero. Nā te tini o te mate kei wainganui i ngā hāpori me ngā kāinga. Engari i te kainamutanga mai o te hōtoke me te tūpono hora o ngā momo ko whiori hou, e ngana tonu ana ngā ratonga ki te tuari i te rongoa ārai mate me te whakarite rautaki mo ngā hua katoa, ka puta. So what we've done now is merged all immunisations, vaccinations together. So we still run a local vaccination centre. It's more into drive-through now so that we are prepared if there's another spike. I te tai tokerau tōna rima te kaumārima ōrau o te hunga Māori kua whakawhiwhi i te pūwero tuatoru. Engari e kite ana a Huhana Linden i te toko iti e pūwero tiana. He mea kite hoki e ngā ratonga ki Manurewa. Ko tino taka ngā kaute o te whānau puta mai ana, ia wiki e whakatū tonu ana tō tātou tīma i e rau ngā momo kaupapa. Engari ko te aronga i nai nei, he karanga ki te iwi kia rite. Whānau have become a little bit more lax about COVID restrictions. I guess we all are really, because we're in the orange, we're allowed to have events. Hei tā taku tai moana nā te nohonga mai o te kōwhiori hei aronga matua kua pāheke ngā mahi pūwero tamariki. We need to encourage our whānau, our parents to get their tamariki immunised around measles, mumps, rubella, those childhood IMS from 6 weeks onwards. It hasn't been the priority. Ahakoa ngā mā nuka ka tonu e nei ratonga ki te ārai i ngā whānau i o rātou hapori. Whatitiri te wake, te Ao Mārama.